Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Don Parupora, Don Pokepso say, Aphlc, Congress Ahemtun atum, BGP along, Chepa Ogdo. Pini Jak Hong Puni Pai Inkoire Sierni is Karbi Anglong, BGP Asai Hemalong, Langhin, Dhansiri, Nilip, Lapen, Lumbajong constituency pen, Don Parupora, Don Pokepso say, Aphlc, Congress Ahemtun atum, Metang Asong Apan, Ning Chetemove Lopupen, BGP along, Chepa Ogdo. CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan, Munit Kekroy Chotkali, Arnamta, Alanglipan, Kekroy Kedokok Ajoksi, Kedamtang, Karbiang Autonomous Council, Kilikahuta, BGPC, High Lablo. Lason C, MLA Kilikahuta, BGPC, High Deadlo. Bonta, Aphlc Amaipu, J.I. Katharpen, MSC, MLA, MP Kilik, Bataipo, Chedandunlo, Sitame Alanglike, Epongta, High Dundi Deadlo. Pipotma Pulote, J.I. Kathar Apanke, Arnam Chinida. Ate, J.I. Kathar Jongsi, High Deadlo, Pulote, Karbiang Long, Jordeji. Lapen, Alangli, Akenge Honke, Bongo Sina Along Sido. Lapen, Akenge Honke, Karbi Along Sido. Lasi, Mo Arnisi, Karbiang Long, Ke Jordeji, Abangpu, Arnam Chinidetsi, Bataipo, Kilik, Chedandun Detta, High Headedlo, Lapen, Non Aphlc along, Kedoatum Anta, BGP along, Wang Etlo Puta, Kongrong Pipen, Ning Jepo. Di Pupen, Nankelo Abierta, Relson Hanse Report, Karbi Anglong News Channel. Aparty pen Chingrumpet malapen, Konatlen malapen, Bangwan, Amulukdo. Ini nadak is Karbi Anglong Bharatiya Janata Party asai Hemalong ini mas joining pedopo lagalah hello Langhin Fuluni lapen ke Lumbajong pendado asi bang Faruq Fosose bang Faruq Fora bang Pokebra isi amunitan don Faruq Fora don Pokebra isi amunitan tindak Kongres lapen ke Ongdung Aphlc pen CUC dak wang lo nang join dun lo ate ju laga damtang MLA election ahut kisumana constituency longke bang pharu hini bang pharu thomlason APhlC dolang matidi jo holai APhlC tumsi idini tum tingki che thanlo che than chimum lo jirpo jirpi lorte ingil hai phone pelme che thanlo ahem dam pen chingki thanlo itum jai ka tharlong ge dudun ke itum chok kelo apor pedam nang nelo itum marichu no ake hai Dr. Tuliram Rong Hangsar phanke munit ke support lo tema sita munit ke support chot kari arnam ke support thepik le pen arnam hirjumi thepik langi lo lasi long in koirat throk a constituency ke hai lap ke dhemali gali ke ja bang enu long arnam hirjumi thepik do po in koirat throk constituency hai lap di council election ta lapen non MLA ta longkho ta hai la pe MP ta hai pulu tangte labang su ka do ka ve ke lang ke chari ke japon ko mala tim Karbi Anglong ko mala pulu tangte pini chipareng teng pon ke japon ke hai Dr. Tuliram Rong Hangsa asi ahudi si jaiga tharong ga itum claim dun lo arnam tar dom dun lo fasting te endun lo alang lege Christian lapen ni de Christian tema asi hada ka sona thak arnam ar dom dun lo chipiduk dun piklo fasting endun si ke hai de je pan arnam chordom dun piklo so sita fasting ke non pai duk ki hoy dun naglo ke ko duk ki hoy dun naglo ekeng thu patong dun naglo thang arizal along le betai ho election thu MP huta MLA huta MEC huta e hoy ta hai dun de propia polo anakar dom ta pulo tangte dakchini no arnam thak the de pen arnam thak the de kela hello jai kathara ninglong arnam chinia je alangli phanyong si la Karbi Anglong ajak kong pidelo pulutangte mofi ko pitong pinchong puni thangta putek di ta arnam ke chinia ta mati di arnam ke chinia ta posi alangli IAS officer hobo pare bon sita alangli ning sapaphe aking hongke bongo sen long sido aking hongke Karbi pon mem kan Karbi tung long ke ene aking hongsi bikok cho moarni si Karbi Anglong
kejor dia tang pawir dia jabangku arnam cini dia amani tum lingkan betai oh election patudun alang ilong cerap dun jaga tharlo I phoi ta hai dun jadalo di lasi non ake hai doktor turang hang pan ke langkha di itum cini namoy alang like arna mahirjumi do kunili pudam ke lahelo di alang di ake hai doktor turang ham lange kiki dia ta hai mane sita arnam la phana kang hon tipik ahirjumi nangkar biang longarat pangergi nangi nangkar biang longarat phanang cari nai kidu ke la phanang lain nangi pomentan bang arnam cini at kedi arnam cini ada policy la jikunu election kuno aphana bang pi hai verlo lake munir ka cerap tur kali arnam ka cerap tipik teku pulau ke arnam ko nama ka cerap dun haladak itumta cerap dun nangi jong si cerap dun de pulo telake arnam pensi tum ge ron ge dan son mande lasi pini ke arnam bisi ke dun arnam nangi toy munit pusi itum udam nangi doktor turano hang sarvan lahela ing deng trokepra troksi kes amahang ke tek arani inglong pho kes pen phuluni hemrong rangalong katalon po Isia songjong si kiseng pondo pulote kiseng cheng arani nang lilote amahang patek arani talon ponpon mate non puta ring et asong si dolang pu ang thek pu ason si pini jakhong po ni phai ingkoi rai si ningkan suri hinira ingkoi da trogani phuluni inglong pho aro along Haraghat Regional Lapen Central Committee atum Chelang Ponsi aning kanwang ason thakha KSA amahang ke thekcheng arni pen non puanta talon pon bomla bangso amayalong ongdung lo charli ari so ejang atumta chetong dun mai along aluhia man pen kachup hapona teng CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Lunsing Teron MLA Barim Dorsing Ronghang Lapen Karbiang Law Autonomous Council along RD dojot atum chetong dun si bangso amayalong RD chipidun Mayalong lo charli asong aphan ning thepon klong alam lapen khai hijan chinghonang chi pualam Dr. Tuliram Ronghang ahin pen thanpo Khuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel song amhang ke teke ningkan harupi silkera phokera silke inglong pho atin terda laso am Karbi lokal song bang mom pen non ding troksikera ingen trokera troksi anang litanglo lasi pinidak central committee pen DDP pen ke phapon konchun bang wanabars kilinga ke hai alang kumnil phanang jang lo wasinil kada jetong lo harokan MLA pen jang lo dak lo lapen kedak local regional committee lo dapen dak koloni abrang kumnil phanang pulo dak isi laso mesen repairing ng claim pinang laso stes lasi prabjin pen chekuyon tripong mong kapitang ibanili boribon po lapen ke tiripi rong tame ni tumla election apra kapitang ibani tu boribon po Karbi lo chale so asi Karbi lo chale song family kachuning ria bang song do son sil tum theklong lo ta Karbi lo chale song isigat sidon nangji non asamis tum dai sigat asuna apps puno boro tum dai sigat lasi KSA Karbi lo chale song isigat sigido sigime lapen isigat doji polong tele to mangka sembur mangke lake iltum potap sondo tokbia ke hai pen gandiram timong ami hangka pethek bek ngkan tharuk pisir kera phokera silkep trinitap lapen ke iltum nglong phok laso sembol en sigimi pusini lechonengri te party dhorom te abang iltum chipu pe pin kan sikarbi inte karbi long te karbi lo chale song bangke iltum eklai vet situ nangi kese masih sinili pinilo sabesias along tinan ni ninje lo pinda dilo lapen laso private dulu pelong del tu hemprek yang long tahu sel tu aja kong hidupo lapen ajar hin tame kacarli hin long tame adu ya hoi pen kacasong long tame il tu man so sel tu aja kong dupo tenili tame ihuri sige Karbi lo kacarli song long si dudunbe iri pi long tadunno regional committee apa sub center pulo sub center long tamai funili cholo pes Karbi yang long ke lasi isigat kitu sige me deh
Karbi Farmer Growth Center along tami ingdeng trok kepra troksi KSA meeting tom aru mahang ke tek arni katalon po. Karbi Student Association amahang tek depet Karbi akhayapan kachini pindeng sumpot Karbi ajutang jupat lapen longri longpat kacerai kom hei hui aputak thedunga kam KSA pen klempon lo. Lapen aningkan wang bom si 1985 chukela ahawar along conference amayalong. Katisong angkung deng ponsi autonomous state hang ponang popu Cheparai ponlo. Lapen non puanta autonomous state longli tike chesong pon bom lang pusi President Sumit Timungpen pachinipo. Di Pupen ng Kelo Aberta Relson Hanse report Karbiang Long News Channel. Media ko seven and then Trokebra Troxy and then Kabilocha dia song architect kalon again long pala dun teleport and kung solusi kadang baje pono masih ini kese am architect then Trokebra Troxy an nang litang no masih kese am architect kan Karbiakai pan itu contribution Karbiakai identity pen cenglok karbi pindeng support lapan language pen cenglok lapan longri sitame karbi students association hinkan itu contribution dulu lapan rangbo pen 1985 Jogja conference long kami so conference long ke si turning point lo so turning point ke film ada ke movemental orientation ada ke songan kum and pon lo ada ke autonomous state alam rajathan lo 1985 Jogja conference lo autonomous state hanang ko lese ben sampai hanang ko si ada Chingrumpet sai lo kapante ada autonomous state hangji polate ini tu kopiat tawar kan sini tentang so kecing saya ada debate dulu kami ki omdong atong bangke through democratic mass movement peaceful democratic mass movement of tawar le damnang resim kang tanda kali laban ruling government seperti ko kan ade lam tulang dog kan kali lasi kacang song kan sih untuk efek hanang gitu salah satu turning point lo laban simbol sedame akang tu yang kacesong punte ha simbol sedame kacesong orientation doneng pusi meeting tom dan bono meeting tom ke lage karbi akai akang ting ku long sido asal kacari pandure ulang pusi akang ting ku long pen aketang anak ke wan je pansi meeting tom bangilo tapente ladak Richie bangke Richmond hodolo karbi ku form tu unity dosi kasi song bangke yang ring dan kasi song bangke kasi hai tanpai om nang ko si atau se dop pon lo tenan parata legalong attack pena versi ko ke pesarti ke la karya hai identity lo karya hai ke la ke si amina lam kita dilo amina identity amina amena jubat si amena karbiak hai amena jubat lamiki influence dulu si lawan so identity bang kita guna make si background bang besar si lalu chronology bang si non pini 1986 kan movement long statement autonomous state movement long statement kese for long si dolo cedan lo ruling kemhan cedan lo break anji bisi cedan lo break autonomous state alogot autonomous state hangbom alogot border issue kuna students issue kuna education issue kuna ladak higher education ladak lance se ladak yang lo bananji pangcho nanti si kelas pensi namang pon lo 1995 ke MOU lo ke sopen hasan nikan Aphlc itu university também full fledged college também university também among kita dateron atau musik university bangke palong lo asam university ku campus bangke lasi higher education dan kena sok sih atau kese tentang apa song lo silaso non piniari
kese ropo ko penangan pesar do kese tuhan asik kese ropo oke lake penangan ni tum keces nam do sita pelalam ke ladak kar yang long sakuri ki tehte ke kese le jok te kali sudah dak kar yang long non illegal appointment do lage kese le jok te kali lapan de kar yang long border serekom tekte dat ladak kese le jok te kali lapan ladak kar yang long tamas council autonomy power on dilute ko ladak kese le jok te kali lage bulin tum si jok te lapan de ladak to bijar समय non burning issue lo laga sitame non amta thari ek kedelo da case le ke job ke ring se job ke asilai kado we failure ki chijim ji phan le to case phan se pressure pilo case phan se ase case ke camp protocol tame kar dikhaya ki sum common issue long bang ke ni to unite sidam ase on ke bang ni to ini ke celebration to tagle ni to semes kami yang ponji yang bangla hari pan otomatis movement utat pantang ponji pan rededicate pen sedang langsung se pantang pen untuk kabian lo along kami BJP itu authoritarian regime BJP itu arul ke lagi isi authoritarian asal se non thelong bom itu social media lo betul ha kami itu voice raise BJP against se voice raise lo bolte itu hana pabon kia sampa bonten chinglo detain pen chinglo itu man kapre ka anti national ta haja thalai tenangan suppression do tapente itu democracy Indian democracy tabe protect di pande ese bangal jam khelo tapente Indian constitution tabe abang ke paprilong de je pan ese ni tabe kai ajab khelo tapente itu society new and better society itu society long dress kirim pen chinglo social elements tabe am social nang pat bom asila long tabe kese itu udang kring kan kaje som pon suji pan itu ini bangke sini bang ada ngote second ini ang kala ke XM Comrade Kumar Hangjo apansi ini hang pono lapente yes of honor bangke Comrade Ultima Hipi KMC General Secretary lapente among di orang di ex General Secretary KC General Secretary lapente itu dua orang itu malu siapa ini company pasal mai bangke district kan centralisi papon lo district kan dalo lapente district kan dalo lapente branch kan lo unit kan dalo college unit kan Pinye berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me